Guys, motor baru lagi guys. Assalamualaikum. Okay guys, bersama aku Pomen tau. Okay, kepada tikus-tikus makmal X-Max V3, korang standby. Sebab kita akan panggil mengikut peringkat berdasarkan list yang kita ada. Okay, jadi kepada korang yang dah bagi nama semua, so minta selalu rajin check kau punya messenger supaya tak terlepas untuk menjadi tikus makmal. Jangan terus datang main terjah. Kalau tidak nanti yang bertindih dengan motor yang kita dah booking. Okay, sebab proses dia pemasangan dan free dyno tuning. So masa dia ambil agak panjang. Jadi sebab itu kita ada time yang sesuai. Okay, jadi kepada yang tak terpilih, mungkin korang tak kenalah dengan apa yang kita nak. Sebab kita nak motor yang hari-hari jalan. So bila motor hari-hari jalan, kita dapat feedback awal. So bolehlah jual isu ni lebih awal. Jadi kepada korang, selalu tengok messenger supaya tak terlepas mesej daripada kita orang untuk pilih korang jadi tikus makmal. Ciao.